Bible subject poi mo ta khat ani khau lim hi tivin chapter kiti hi ta sa thila bol ding ham e lo le thagau thila bol ding ham physical experience ham e lo le spiritual experience ham ti hi ani sei hi tiwe o pathian na thu ka sei do ho phat the bu in ATM chana la pat a ani nga ya na thu o ani za zo si hi Krista ki pan thu pa dong zuin alung thima na tong tan amen so pite ho chapter thu do la hin kinil na tam ta am jing ji chule Christian tam ta jong i bui naw a hi jing na hi aje chu New Testament la sim nga la ai wanga chapter bol jing na lai New Testament sim nga la ai wanga chapter bol ngai to poi tiong ki dim set ai hi chite ni ka sunga hi kinil botam so sang dim set jing ji ai ahin la chapter thu do la kinil botam ne ki ti hi e ho khanga pan hi po in New Testament church sunga ani ke pan hi tai ti hi amas pe na het diwin ka sei do no me ji a chu Bible ani kinil ho in itabanga thulu thu cheina ani bol ham ti chu e ho jong tu nya hi ivet wa chi dung ya chu thulu isim theo ham aje chu Bible he ho na kil na he Bible kilo e ho danga pathin thu dang kil na thei poi Bible is the sole authority for our doctrine ti ai ja chu Bible bo si apan ai kil liu he poi mo na he ama wang nangin na ta san dan chu ipi ham chu chu nang le pathin ke ka hin tin a hin la Bible in peace ham tin he na thalo na sim theile minun nom pa na hi denga he First Jerusalem Council AD som lilige la som nga ke ka sunga thilso akona hin ani ke litivin Ichalaya hi Paul e Barnabas hi Antioch church a khurjin hlona hi a khurjin hlon sunga hi Antioch church a hi tabang buina khat he ne hlunga he ex bung som langa chang kha isim le chun judia gama ko ni mi pha ong suun mosi chonadan thupi dungzu ya chep na tan lo le hu hinga nom lo ding wa hi tin ahong hi lui ati chu langkhat ki se le ahong cho bui tai ti na cho bung cho aban ji sim bia le i cho loi to chun Paul e Barnabas na satan aki bui ta we ati theological class umita cham ho ke ka chu abui naw hi pem hu hing na dinga chep tan ngai ham ai lo hu hing na dinga chep tan ngai te lo ham ti chu he na chi chu ki chen sana ki mo hi chu pha na abui sit su pha wa chu Paul e Barnabas le mi pha chu ki ho to wa Jerusalem na nga chi within council nei hi ti win hi cha chun hi chi din mun hi chep tan tu do le su chi hi ti we ki ti wa council dinga hu chu hi chi chu First Jerusalem Council tia church history aki hezinga hitai hichi Jerusalem Council sunga thu sei khom lai wa jong hi ata san mi phabe Pharisees le mi dang tam ta hi ding do wa ta sanang lu tha hon che batan te te nga yo hi hu hin na dinga ya hi position tam ta sim na lai yo hi jong le Peter to Paul le Barnabas chun pathinin amho man a chidang nam dang ho dat khana nei lo hi la ta san na hung sunga ala lu na asu thinga ho hing na ain ke san ho chu testimony tam ta sei phat wa chu mi hi hung thip chat cho na chun mi pi cha thip be un Barnabas le Paulin pathin amani amana chidang nam dang hola mer chin le thil ki dang nang abol thu sei hon so angayun chu zo wa chun a chei na kein Jacob ading do in council chu conclusion hi tin a hin bol tai de chu so pitio ka tu sei ngayun pathinin chidang nam dang ho avil thu Peter in a sei tai chule hi chi thiem ga ho thu to jong ki tu e atia Old Testament thiem ga tu sei tam ta ko da bola chi wa chu verse som na ko in simai le he chun hi tin ka ngai tui chi dang nam dang ho la a pathin hi nga hung ke ho chu bol gen the da ta te ama wang milim ho na thil bu ne zon than hui chule alor ki mi at ki that sa ne ho thi san ne hi chang wa kon chun ahong ti kang se dingun sun lewan ka ti e tin a sei ta di chu ex bung som na nga chang som na nga apat chang som ni chu ki chin tan asei na he ya chu Jerusalem Council la ho bung ma so thulu sim chu koi hile ta san na hong sangang lu zo si chu jiu sian gentle hen koi hile hu hina ding in chep tan hel hel angai to poi ama wang hi chinu hi chapa chu sathing lo ne mi hile sathing lo ne angai zon than hui bol mi hile zon than hui ngai na ti san ne jing mi hile ti san ne ngai thil phalo ne mi hile ngai a je chu hi chi thin lo na puma chu hu hing na chang thei lo dinga hi ati wa hi ta chu conclusion ne si moi na ki chen sanga ki lang chu ya chu tu ne hi sa thing lo ne chung sang tu dor jong hi khat waiting le a chum be se hu ngai te ding na he a ye chu like
Jerusalem Council dung zui hai very most important topic khadam cho chi jong hena hu hin na ding survey na ding a ya chu Jerusalem Council a kona chep tan ki ti hu hin na ding in angai cha thil a hipo Yesu ki chen ta ki mo do ai le ipg a chep tan chu hu hin na ding a bol te ngai ta lo ding a ho bu mo so chun thulu an si mo ham na aje chu New Testament sunga hi chep tan thu ki ti ta sa bun wal chel ha mei sanga thu pi zol gil zo a thagau lungthima na to na akodan pa ki chen ta a hil chi na vel vela ki mu cho New Testament theology sa chombleng ki tawte za chomble ki tile anal point ipa hung gil zo na ate ka na avet sa na hung lien zo ai tam ta ki mu ta cho Colossian bung ni chang som la khara pat som la ni hinga simma salewan ama a chu nang ho khona chep tan hilowa chep tan na hiu a hi ta sa phe chon sit no ho ta sa cho pun sil pe la ba ki pe la a Krista chep tan ni hiu a hi tai sang som la ni na baptai chan wa chu ama to hlana ki vui tha ni ta we tu chi baptai chan manga ama a chu athila akona ama kai thowa pathin thil bol ta san manga ama to kai thowa na hi ta we hi cha he thei chu hi la so piti ho chep tan hi ta salama hi talawa na spiritual experience physical hi talawin spiritual experience lam zo hi ti ki chen ta Bible chen ai hi lo cho so let chep tan le baptism ki ti hi hung ki zon tu hi dan pai ki chen ta sei cho chep tan jong chu masanga mi ho chun pathin ni te to ke gop khom na a ipi ha kila lut na ani manu cho hi cha nga chu tu la baptism jong hi pathin mi te to ki gop khom na kila lut na ki tip na ki nei ki ni cho na same thing aki bang cha ni cho chep tan le baptism chu aman ta le Old Testament na vun bal atan hau chu chon sit pe ha dan bet sa nai cho chibanga chu baptism jong chu chon sit da la hagau in ko tha aki pi lut na bet sa nai ki cho na le hi a chu chep tan ki tin ta salam sanga lungsunga ki khiar na gilzo thu a hi la hi ti pa hi New Testament theology ai hil no mu cho ai to le rombung ni chang som ni get som ni ko simal ki chen set ki ne black and white chu ki chen ta phun do ai apolo ma mi mo zda mi chu zda mi hi poi apolo ma ati chunga chep tan a hi poi ati chula mal asungila zda mi hi bo chu zda mi hin chule lekha jem hilowa thagau lam lungila chep tan a hi na ama chun pathin pa cha mi hem pa cha aloi lawin pathin pa cha alo zo hi ati cho ki chen ma jing hilo ham na chep tan hi lungsung ki khial na di ta thagau hin khu tha hin nei na zo lam pang hi a ko cho ji chu Bible New Testament theology ki chen tai hi loi amal rom bung li chang som la khat som la ni isma hele chule chep tan lowa umma ata sanho zo si pa a hi theina ding le ati sala na amo dinga chu chon phat a ki sim theina dinga chule chep tan jong chu hilowa ipulu Abraham chep tan lowa om laya ata san chu hi chi ta san nungzu ya chep tan ho pa jong a hi theina dinga chep tan lowa umma ta san wanga chon phat chu het na mel chi na chep tan chu hitai ati sula chon phat chu na mel chep tan na mel chi hitai ki pi lut na hitai symbolic za chom chomai lagau thua e hilo cho New Testament amala Philippine bung thum chang thum sim ki la chun a je hemi ti e ho laga wa pathin ho hi win Jesu Christa ki pa hi we ta sa phela ma ki ngai lo chep tan hi we adi sala ya chu so piti ho lung the na ding i ma cham lo e Bible ki chen ta se chu Abraham chep tan lo wa om la ya ata sam chu ichi ta san nu ya chep tan ho pai thine ati banga chu ata san lo jun chep atan lo wa la hu ina chang thelo ding ta Bible ki chen ta strict and fast ro ko inai sai lo cho na ai na thagau thulama ki chen na pa oi ki chen ta hi lai chep tan hi ta salam hilowa physical lam hilowa spiritual lam a hi dan pa oi ki chen ta Bible chun ai hi loi chong le chi New Testament theology mai pon Old Testament theology ajong ki chen ta ki sei sai ta cho Deuteronomy bung som chang som le kop chi simai le ye chun na lungsung chep tanun lang lo chal ta hi un na change of heart ki tisu ki chen ta Old Testament apa na ni sei ta cho hi zo tunya chep tan tu dola ka position ka kala anom la ka sei do cho in pathin phathi bo an lang a hin la koi ta bang khat in a bol nu ma jong la bol thei koi ta bang khat in a bol num la jong le chi chu ma thui chi hi New Testament a chep tan tu dol chi dan khat hi ki mu chu ai
izong le puing na tu dola chep tan wang hi bible in athu pi penin wang ahil ta poi ti wang chu ki chen ta ki mu hi ama wang medical purpose am ipiam khat ja nang chep na tan nom le e chu nangin nang ma on di shna na ki la thei thil chom hi in ain la salvation issue chung changa chep tan wang hi thil poi mo ta wang hi ta po in izong le physical ipiham piha phat chom na benefit nei nom ai lo le phat chom na nei nom hol nom za chum bol no mai le medical purpose chep tan jong i ma cha bol mo a si ma cha am po in bol thei su ke ain la thagau thai chi bol le hi ti ding khati ding ti wa che kan ga na wang chu bible na hil poi ti tu na ka sei lo no me pathin bon cham phathei bu pi taw han